Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ka jingseo ka paret but pila ban legu ban kuli da ka education loan. Pila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu laisan, arn riwe khandai pra. Office Jong District Social Welfare Officer Jong Southwest Khasi Hills District Rangkat Kajingatri Lang baka District Resource Center on Disability Affairs Nostan Civil Hospital West Khasi Hills Nostan Hakash Potrik Unailar as apply kila pelong ya ka Disability Assessment Camp nakabanta ki briuk bidan Duna ki Dkhotmet but on pentama ya unique disability ID Jong Kamakurwat CNRD block Hamakurwat Civil Hospital. Hakani kesini dikispangun kibriyo kiberduna Dkhotmet kila poisha kani disability assessment camp nakamau kerwan but nakarani kor blong. La pli yakni jingalang dak additional deputy commissioner jong Southwest Khasi Hills District ka kongwai ar maulong rengkat ka jingadon lang jong assistant coordinator UDID project Khasi Hills District ka kong joyfulness rentathyang u district medical and health officer u Dr. FR Lartang u district social welfare officer jong Southwest Khasi Hills District u ba I taryang bat kiwei. Ye kibriyo kiba don kajing Duna Dkhotmet means ilong kibriyo kiba Duna haka Dkhotmet haka jingwe di makhat dan ye kiba don kajing Duna hakiwei haba kikendo ye kini ki mountain foot kim na yeshim bentalang kumjo but kum kiwei pati long briyo taki person with disability ki don ye kahok ban yo Kejo kalat but kiwei kata hamul ka equal opportunity. But kim day ru bansha ibeng. Now kali India ru kade kawei na kali kabla soy lang yakni ka UN Convention of Person with Disability. Kaan kaba kali India kala peni kade the Right of Person with Disability Act 2016. Kani dikaan kaba Hilaya benih takadi kejuni. But kani ka UDID kebomot ke Unique Disability Identity Card kadai balas dang dengan Government of India. Bandung ya baro kilong brio kibadon haki Duna haki Dkhotmet. But I do yakini UDID card hamban la imbe pa imbe brio. Bahkan ini UDID card kena ban identify, but ban pensisha ye kibriyo ki baduna Dkhotmet. Bakin yo yang bon di Jingmyntoi ki. Ningkong di scholarship scheme ng pentaki kena. Kabaan talong napisong rel kituna ka bailenti napipiniya kanika certificate. Kawai pada ye kitu kibasiyo income tax ru yo ka rebate. Di Duna, kumuni tingin tentang sio income tax naman di schedule right, but di kumuni schedule dahal di habis sio income tax ya ki breu ki badan ni kakat ki kam Duna di sio. Kawai pada kadi bayo kuota dan reservation hak yo kam yo jam. Kumuni haki district ni yo kam na district selection committee DSC. Ang turu kadang daka percentage kaba lapo kadang dia kibriyo kaba dan dia Duna Dkhotmet. Tadi hekwi jangan kibran di bos baknya ada state government. Lagi kakim ni council kan sudah certificate. Kawai pada kiyo Jingmyntoi banyo yaki loan naki bank kini loan suru kita banyo bakin seng yaki kam ki jongki. Kawai pada kiyo bankiet kam Duna yaki tiar banjarak yaki kumki prosthetic aids baki assistive devices kumki wheelchair. Kena kita bankiet ini ru ni pipeti kakak kita ka jingkam Duna door kita. Ini just hingga kita Kiba Jingmyntoi. Before lagi Jingmyntoi, banyak ban je di umur sini.
Menghadirkan Kiba.